jarama bandiraɓe tedduɓe on calminama mo kala innima yettode muɗum ma jaafuɗon noon to batte dande to sikkela sowtowol on paami ko guelongal gamaji hande en paami ene ñalli yawmul jumati enen gari haalde e guiɗo men sehil men cimtol Diallabo Amadou mo ganduɗa duttiɗo jomum ko ɓoyani ñande 17 wirna ñande 17 hande ko kanko garɗen hollidde hunde e yimɓe holi gonnoɗo Diallabo Amadou e holi jar Diallabo Amadou sen mbi Diallabo Amadou mbiyeten ko gorko mo Bokke Jalluɓe o yi aduna koto diwan Bokke Jalluɓe e woɗɗani Pété o yi aduna kode le 25e mois 1963 woni tan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e tati en paami ko ɗon Abou Amadou yi aduna mbiyen bamum Diallabo Amadou wiyete ko Amadou Diallo koɗo Bokke Jalluɓe o jeeya en paami tigui ko ɗon diwan Pété sen mbi nene mum yummum Abou Amadou mbiyeten wiyete ko Hawa Diallo sen mbi nene meɗen Hawa Diallo en paami tigui ko on woni yummum Diallo Abou Amadou ko on yimmiraɗo dey jibini Diallabo Amadou sen mbi Abou Amadou noon en paami kanko e nder gurdam makko ko pullo gaynako ko pullo mo ganduɗen gaynannoɗo jawdi kewdi te kadi Diallabo Amadou enen mbawi wiide ko mo ganduɗa morotonoɗo hoore muɗum funno koyɗe muɗum waɗano agami mbaɗanno ni hanki tawana rewno kunoji e menoji ko ode wonno Diallabo Amadou e diwan Bokke Jalluɓe sen mbi Diallabo Amadou caggal nde yonti nadde hoɗande en paami o heeɓi suddiɓe kono tolno e suddiɓe nayo waɗi hawrude e suddiɓe ɓe ko biyeteɗo Maymouna Top on ko diwan Bokke Jalluɓe o hawre cuddiɗo goɗɗo ne wiye Hawa Diallo on noon ɓe ɗiɗo ɓe certi guilay gurdam o rutti kadi hawre cuddiɗo goɗɗo ina wiye Haby Demba Ba Haby Demba Ba on ɓe gondi serdiɓe ko mayde o hawri kadi cuddiɗo goɗɗo ina wiye Kadiatou Oumar Ba on jeeya ko diwan Gamaji Sare jaafoɗon e tarik ɓeɗo fo noon Diallabo Amadou wurdi e mabɓe o woppi caggal tan ko ɗiɗo kono en paami caggal nde gaynaka Diallabo Amadou ummi diwan Bokke Jalluɓe e 1973 o holliti men ina hawre hitande bonde o heewi wiide men o naati Dakaru caggal nde kanko Abou Diallo Amadou o naati Dakaru o wondi ɗo e yoga e yimɓe kono noon o ɓurno wododurde e kanko Abou Amadou e wiide makko koye wiyeteɓe ɓe diwan Gamaji Sare ko ɓen o ɓurno wawde wondude o hottodiri mabɓe ɗo gueɗe kewɗe kono kadi kanko Diallabo Amadou o ummi ɗon o rutti toon to diwan Bokke Jalluɓe nden jinnaɓe on ɓe toon gonno o woni toon ha dumunna kadi o arti o waɗi noon lappi kewɗi e nder Fouta o yillima e guure kewɗe Fouta kanko Diallabo Amadou caggal nde o ummi ɗon o arti ga e Dakar kono kadi en paami caggal nde Diallabo Amadou arti ga e Dakar o jokkodiri koye ceerno goto ina wiye Mamadou Alim Boyne ko bilejo molanaɗo mole yo yurmede Allah won e makko kamɓe ɗiɗo foof hande Mamadou Alim Boyne ko bilejo e almuɓe wonnoɓe e galle ɓe foof ko Abou Amadou o ɓuuri hoolade ko Abou Amadou o ɓuuri ganduɗa wattodurde hakkille kanko Mamadou Alim Boyne caggal en paami Diallabo Amadou woni ɗon kono tolno e duuɓi ha Allah waɗi seeki gandodural hakkude Diallabo Amadou e Diop Diarguel ko ɗon de ɓe gummi ɗon ɓe jaadi radio ji caggal nde ɓe jaadi radio ina wiye Témoin FM ɓe gondi toon e duuɓi aɓe gollodo kono kadi en paami caggal ɗon Diallabo Amadou ummi ɗon hawri e suka goto ne wiye Guelongal Gamaji e batte sawtowol jokkodiri e makko tawi hawre haalirde Bambilor FM feeñi Guelongal nayimo toon hollodiri e ceerno Amadou Djiby Bambilor on saaha noon ko Abdoulaye Madi Sarr wonno gardinoɗo radio Bambilor e on saaha Guelongal itti yewtere wiyetede Sifa hanki yonta hande rokki ɗum Diallabo Amadou ina ɗowa nden yewtere e radio Bambilor FM kanko Diallabo Amadou o jogui nden yewtere
omo ɗowanden kono kadi en paami caggal Diallo Amadou woni toon daawal timmugal Allah waɗi o ummi toon o ronti ko radio ina wiye radio Safina caggal nde wayi radio Safina kanko Diallo Amadou fodi on wori gundure gelongal gamaji wondude Alassane Sow wondude gelongal gamaji ɓe gari ɗon e Ndiaye Moussa Ndiaye wondude Ndiaye Moussa Ndiaye gorko mo ndulumaji caggal aɓe lommodiri e nder radio Safina aɓe juɓɓina ɗon jewte sen bela mbiyen e nder radio Safina o golli ɗon yewtere wiyetende Tumbudu kono tolno e duuɓi tati kanko Diallo Amadou o wuri ɗum e radio Safina caggal nde o ummi ɗon kanko Diallo Amadou en paami o naatoyi radio ina wiye radio Fulɓe ko ɗon tigui de Allah ɓami fittandu makko ko ɗo gon radio kadi o wuuri haala ko serni moye gon radio so wona ruttade to jomiraɗo kono en paami caggal nde mbiɗen Diallo Amadou o wuuri kono tolno e duuɓi 57 caggal ɗon fof dey Diallo Amadou caggal nde wuuri kono tolno e duuɓi 56 ko ɗon o hawre ladial en paami caggal nde wuuri kadi kono tolno e duuɓi 53 ko ɗon tigui dey Allah rokkimo ɓinguel gorel o dañi ɓiɗɗo ko omo yaara e duuɓi 57 ko ɗon o dañi ɓinguel o dañji e joom suudu makko biyeteɗo Kadiat Oumar ɓinguel ina wiye Salif Diallo o inniri guel Salif Diallo Salif miñi ko inniri guel en paami Diallo Amadou ina hawri e joomum ñande le 17 ñande 17 Goɓiru 2021 ɗo e Jahay o wirnaya toon to Keur Massar ñande 13 lewru ndu gonɗen ndu woni janvier 2021 o kono en paami Diallo Amadou ko neɗɗo julɗo ko neɗɗo moƴƴo Abou Amadou ko neɗɗo mo ganduɗa kewɗo pinal kewɗo hakkille Diallo Amadou omo wondi e yaadiɓe makko wiyete ko Alassane Sabou Bocar gorko mo Koundel Ndiaye Moussa Ndiaye wondude gelongal gamaji ɓeɗo dey kamɓe jogui dental mabɓe WhatsApp biyetengal fedde kawtal gonga ardinde en fedde ko Diallo Amadou ɓe gondi kono tolno e duuɓi luural meeɗa ɓilade hakkude mabɓe teddugal mawgal ina ɓiili hakkude mabɓe ɓe jaadi funnague wuuro ɓe jaadi hirnague wuuro aadi hakkude mabɓe firti tan ko ñande Diallo Amadou leeli ñande Diallo Amadou leeli rutti e joomum ko ɗon dey aadi mabɓe firti kono en paami kam ɓe guurdi e Diallo Amadou kono tolno e duuɓi 17 hay goto mabɓe firtani aadi ala meɗɗo nande hakkude mabɓe caɗele gonɗe hakkude mabɓe ala meɗɗo nande coow gorto hakkude mabɓe ala aɓe guurdi aɓe jaada jamma ñalaw hande noon Diallo Amadou yeehi aɓe ñaago nde Allah yurmoto yaafo Diallo Amadou en paami mbiɗen Diallo Amadou o yi aduna ko hitande 1993 Diallo Amadou wuuri duuɓi 56 Diallo Amadou ɗon sankori Diallo Amadou dañi duuɓi 53 ko ɗon o fuɗɗi yiide ɓinguel ngel o woppi caggal wiyete ko Salif Diallo nde yurmede Allah wonata e muɗum en ñaaguima nde Allah yurmoto Diallo Amadou kam e dendagal mayɓe julɓe sikki ala ko ɗo tan mbawaten jubbande yimɓeɓe seeɗe tan e cimtol holi gonnoɗo Diallo Amadou duttiɗo e joomum ñande 17 janvier wirna ñande 17 lewru janvier ɗo e Dakar jeenoɗo diwan Bokke Jalluɓe kono noon e nder gurdam Diallo Amadou golli ko heewi kono mbiyen jarama fulɓe kala e kuuɓal arnoɓe hen guila e noddunoɓe hen noddunoɓe men keɓani windunoɓe ɓatakeji wannoɓe voculuji leñol ngol foof dilli leñol ngol foof holliti sunare tigui rigui hakkude mabɓe e Diallo Amadou ene mbiya yo yurmede Allah won e Diallo Amadou o waɗi men yewende so tawi no yidde ina wawno artirde mayɗo Diallo Amadou laaɓi a lelatako yo yurmede Allah wonema sawtowol ko gelongal gamaji saare.